Aylanayındır, rас айтасыңар. Ошол асыл балдардан айрылып, эмне оокат кылаар экенбиз? Кырчындай болуп, тегиз өсүп келе жатышты эле. Амансыздарбы? Аман эсен айланайындар. Деги эмне болуп жатасыңар? Эмне болмок эле жеңе? Баарыбыз тең зордук менен аскерге алып жатат. Зордукка жигит чыдайт бекен? Зордук күч болсо чыдабай кантсын. Анда жигиттин кайратынын жоктугу. Жүргүлө. Ырас. Анда жигиттин кайратынын жоктугу. Кедей сорду кайда барып батасың? Жөндү турмушта анын качан татасың? Рай сүйлөсө бүжүрөгө эркинче, бойду жазып качан эркин басасың? Жалдыратып оокат кылган жерди алды, жерди албады, казып жаткан кемди алды. Эртең өмүр кайгы болуп күттөйдү, кедей саган кабыраган эл калды. Күндө келип старшындар камады, жала кылды, сундуктарды жамады. Алым чыгым, буйрук бар деп жогортон, кедей сени туш жактан талады. Кедей сага ушул турмуш караңгы, сабырыңсыз санга бөлдүң санааңды. Күндөн күнгө бата берип жокчулук, ырбаттың сен жүрөктөгү жараңды. Кедей жашы качан акпай токтолот, кедей жолу качан эми жоктолот. Көкүрөктө калың кайгы чел болуп, шурду журдай качан эми кошулот. Бектур карыя, көптү көрдүң эле. Журт камакта калды. Айыл эмне болот? Ырас балам, журттан айла кетти. Мындай учурда элди камактан өзүңөңдү азаматтар алып чыгуучу. О, журт, эмне кылабыз? Балдар, силер өңдүү азаматтарыбыздан айрылып, биз кимге тукум болмок элек? Солдат бербейбиз. Өлсөң ушул жерде чөгөлөбүз. Журт, акылыңардан адашпагыла. Ак падышанын буйругунан кайда качабыз? Берчи солдаттың берели. Бериптин алыкпы. Дагы эмне кылабыз? Мамбет минтип турбаса, Мамбет болмок беле. Салам алейкум. Бектур аксакал, жакшысыңбы? Элдин түрү кандай? Элдин түрү кандай болмок эле? Өзүңүзгө деле белгилүүдүр деп ойлойм. Кандай эле баарыңар, кергиштеп калгансыңар. Эл болгондон кийин ошондой боло берет. Мында өңгөрө турган эч нерсе жок алынбай. Өзүңөр көрүп отурбайсыңарбы? Эл бөөдө өлүмгө ичинен чыккан балдарын жибергиси келбей отурат. Мына, эл десеңер, жыйылып келди. Журт, жакшылап ойлонгула. Ак падышанын каарына калбагыдай бололу. Силердин камалып отурганыңарды билип эле турабыз. Билгенде айла канча? Ушундай эмес алынбай? Ал буйрук кандай экен? Буйругу керек болсо окуп берейин. Падышанын буйругу, Кудайдын буйругу. Болбосо кантип эле биз силерди өлүмгө айдайлы? Жакшы кет. Искендер балам, эмнеге кетки дейсиң? Мына, ак падышанын буйругу боюнча болуш, старчындар, ыйман, молдо, ардактуу байлар, манаптар алынбайт. Ошону менен бирге колунан келгендер өздөрүнүн ордуна башкаларды жалдап жиберүүгө акылуу. Демек, жалаң кедейлер барат экен да. Анан ким бармак эле? Журт, Кудайдын салганы ушул. Ажалыбыз болсо өлөрбүз, азабыбыз болсо көрөрбүз. Анапына деп акылдан адашпайлы.
Bir Kuday özüp bağına. Bugün o yoldan kişi gelir. 18'den 42'ye çeyin Erbilöv saldatına varıp bereli. O jurt. Emne tunjurayсыңар? Birer joğuңар barбы? Барбайбыз. Өлсөп ушул жерде жатып өлөбүз. Туура. Байманаптардын балдары үчүн бар бөлгүчө ушул жерде өлөлү. Эмне? Ызырымба. Камчынын тагы жерден өткөнү эсиңде болсун. Бара турган эл болсо алып бар. Мына эл. Бул максуттар турганда бизге күн жок айланайындар. Maksut, sen ak padişah deysin, ak padişahın üstüne ne kılıp verdi ya? Bal tilini salıp biz de aldığın ne kılasın? Saldat berbeyimiz dep çatat dep ak padişahın var mı aytpan? Köpekliğinde ne gerek var ya? Bektur var ya, çın aytıp jatasın mı? Çın el aytıp jatam. Biz de öz yolumuzga tinç koysanız, Maksut. Аргандан улугуду айырган тура. Men üşüntüp bu da ayırdı. Ak padişah. Emne ak padişah? Kana padişahın bergeni. Jer suunu alganın mındayla koy oturalı. Gününe bizdi tonop günüge salık salgаны bu. Jadaganda giyiston, baytpak, jip suumuzdan öde jine aldı. Болус бийлердин чыгымычы? Jurtçılık çıgım. Dağalda nemelerdi aytıp, starçının kamçısını yürüp günüge gelip kalat. Ak padişahlar alıp barış Maksut aylanayın. Mına key, eldin özüngü suyup oturganın görüp oturasın. Bektur, ойлонуп иш кылган жакшы. Ойлонгула. Oylanıp öyle uşunu kılıp oturabız. İşten çıkan baldarımızdı ölümge jebere turgan akыбыз yok. Baldar, öz bilgenlerdi kılgıla. Mına, Maksut degen Maksut'una düşür. Maksut, bayagılı Maksut emespi. Maksut'un çeçendигин билбейсиңерби? Ал бир сүйлөсө күн түн да сүйлөп коет. Агарабай камданалы. Канды майданга чыгуу оңой иш эмес. Бүгүн түндөн калбай усталарды узантып, Кендер, эмне дейсиң? Аттарды калатып, найза шалк этме, чоюн башчылык кыла. Мыртыктыңар октарыңарды камдагыла. Куулдук, өлдүк, азамат эл четинде, жоо бетинде деген кары сөз эсиңерде болсун. эселек, неге мынча көптүң? Аны кийин угарсың. Жүр Алынбай. Бектур, İskender Мырза, тилиңерге тишиңер күбө болсун. Макул. Өзүң айтып бар. Кап. Ушуларды жайлап салбай. Бектур карыя. Көптү көрдүңүз. Эл камалып айласы кетти. Айтыңыз эмне кылалы? Şengenini düşündüp salat bile. Cek surlar elin barın kırıp salmay oldu ha. Aldığı etkenler hep de karşına açıp ketsin ha.
барам. Erkinlik almakçı boluşkan. Erkinlik neresini gördüңөр mü? Yurt başçıları. Yurtun araganda erkinlik berdik ya. Da, bularga uşul gerek bolçu. Kimge karab yürüörün bilbegen uşul bizdin kırgızlarda. Erkinlikti dağı olgona karmata bittim baldары. Rotmistrge aytkıla. Saldatlarını alıp aldыңкы kaçkınların atынан jörösün. Katım bala debey, bir dağı tirijan kaltırmay kırıp, erkinlik talaşının manisini düşünürsün. Maldarın kaytaydap, bizim üstümüzge gelsin. Arttan sürüp Akbadışı askeri, Kıtay bettep Alatoğunun kaşteri, Hayran eldin isenisi ümütü, Aşu beldin arcağına jat demi. Atıp, örttөp, kolgo tiyse keskilep, eç ayolsuz karmap savap tepkilep, kırıp joyup kuup gelet armiya, kaçkan elden alış üçün gitti bek. Söktür aç bel, kuğdandırda çasılgan, uşul ürkün bir kılımga katılgan, eldik kayra jaralunun basatı, uşul güreş bir sol ketip basılgan. Akkar menen көк жалтан неф таптаган, аска зуулор эзели адам ашпаган, тоңу бөлгөн, оору бөлгөн андан көп томурайып жаткандар бар ачкадан. Hıy kırık hıy, biri-birin жоқтығын, жардан құлап, суға қан боздығын. Қайран қырғыз, азайса басса да, азырағы аман қалар оқсыған. Ошентип, көз жашты көлдөй агызып, өркөн, соолутуп көздү, таштаган